muakatiko wa Tanzania Julius Lucas a nga gweviwa ku tshama vutomi hinkwabyo ekhotweni. U nwe nandzu wo dlaya, ku phama hi ku tirhisa madzolonga no tshova milawu ya vahlampfa, naswona u laha tikweni swi nga ri enawini. U tlhave no dlaya mutlangi wa tifilimi Sibusiso Khwinana endzhaku ku yiva foyini ya yena hi nkarhi lowu a yime ehandle ka mall wa Cellphone hi 2019. Khoto ya le henhla ePitori boheke ku hundzisela nandzu lowu eka nkarhi lowu taka hi mhaka ku pfumaleka ka toroki leyi vulavulaka ririmi ra xiSwahili. Do not have a Swahili interpreter. He's indisposed, he's not available, he's busy somewhere else with the workshop. So for that reason, the matter is going to be postponed to the 20th of April, which is on a Wednesday. We are going to proceed with the sentence on that particular day. Accused Mr. Julius Lucas, you are in custody. You will remain in custody until then. Ndyangu wa Khwinana wa ha ri ni gome hi rifu ra Sibusiso. Vanhu ndzi fokisi leri nga endla ku ri muhehli wa akhomiwa. Kamberi hambileswi nga ta ka swi nga vuyisi n'wana wa vona emisaveni. It's been a long way for us, even though he can be arrested for a life sentence or whatever the court decides, but he won't be back to us and come and support us how he used to before. Ku gweviwa ka Lucas ku ta yisa emahlweni hi siku ra 20 nhweti leyi taka.